زانایên Olî ji welatê Tirkiye û Mexrib û Başûrê Kurdistanê li parêzgeha Duhokê gengeşa robrobona hezra tundraw dikin. Çünkü şerê hizrî bi hizrê dihête kirin. عنف في الدين. او تندوتیجیا آینی دی ناف اسلامی دانینه لی او کسین وان تاوانان دکن دچنت ناف اولیدا و پاشی تاوانات کن و پاشید کند بند پاره آینی و او بخو دجی اسلامی نه و هر تندیه که هبید اسلامی آجه بگونه ها إلى الإنسان هي بريئة من الإسلام. Hatina çekdarên Daeş bû deverên sinûriyên Başûrê Kurdistanê babetê robrobona hezrî xurt kir li navend û saziyên akademî û olî û civakî. السلاح الأول وهو چکی روپروبوناوان او کتگه که درست بو اسلامی هبید زاناین اولی دوید او بخو خونیزی که خلکی بکن و راستی اسلامی بگهینن نمازه خونیزی که گنجام بکن اوان کسان کدید نکا جدا هیا بالنسبة لمن له قصور نظر. Kiryarên grupa Daeş bi navê Ola İslamê dihêne kirin. Ji ber wê jî zanayên Olîyên Kurdistanê serbazên şerê hizrî ne. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. الله اكبر. سر ما وكو مسلمان آن وگو خلق کردستان پیدویه ام دو هر دو جبهه بگین جبهه فکری جبهه دیگه چنکی افروکه بارا پتر اف چکداریه و اف تندراویه و اف عنفه تاریخ داجیات کن وگو فکر نکو وگو عشوائیه ها دکن مادام فکر وید ام شیار بین ام برهنگاریا و فکری بگین و ام وی جبهه دا سنگر بین وگی بجن بشین کو خو راگین Daeş li tabaxa sala borî li deverên Kurdistanê hend kiryarên dijî mirovatiyê encam dan. Ji bilî zanayên Olîl Kurdistanê, zanayên welatên Erebî û İslamî jî dijatiya hizr û kiryarên wan dikin. Li bereyê cengî, hêzên Pêşmergê Kurdistanê çekdarên Daeş paş vebirîne. Zanayên Olî dixebitin ku li bereyê hizrî jî wan paş vebibin. Eyyûb Nisrî Rodaw.